شروعکارên siyasiyên Tirkiye û Bakurê Kurdistanê bi taybetî jî yên Kurtê majat pên destpêkê prosa gelek germ û gor bî lê vê dema du mahekê bi taybetî jî gelek daxwaziye hene lê sist pirêve çit pêngavên cidî şaliyê dewletê ve nahêne havetin evê mijaret gel doktor berêz Ekrem Onen şrovekarê siyasî ku di Stockholmê gelmeda be em dê biheskîn doktor gelek spas ku gelmedan el destpêkê ji temenê heta kenizîkî salekê dibit tîbîniyên we yani şirove we bu proseyê bi giştî carê destpêkê çawa ye çawa hatiye encam dan çawa derbazit bi dît nate gelek spas pastî berê jî me ber bawer dike me çend cara röportaj kiribû li gel te û li gel biraderê din jî yani destpêkê jî me behs kiribû ku ev prosesa Türkiye nav dike prosesa ku Kurd nav dike prosesa aştî û Türkiye jî vê prosesa a bêterkirina Türkiye. Ev proses yani destpêkê jî me behs kiribû hîn berî salekê sêzînê destpêkirê yarî me gotu ev ji pekekê û Tirkî bêtir bi devletê mezin û devletê herêmê pêdaye. û PKK wek rêxistin ne rêxistinekê yek girtiye. Yani PKK gelek alîne her alî jî tehsîla hêzeke navdewletî û hêzeke herêmî li ser PKK heye. Ew hêzanê êkî tehsîla wan ser PKK heye nakokiyê wan li gel Tirkiye hene. Bi Tirkiye bazarê dikin yani em bêjin çi Amerîka, çi İran, çi Iraq, çi Rusya, çi Ewropî yani ew kesek nakokiyê wan gel Tirkiye heye çi li ser herêma Rojata Nêzî navîn çi li ser Behra Sittî, çi li ser Kafkasya çi müşkilê wan kil gel Tirkiye heye esas vê pirsê ji xwe wek bazar bi Tirkiye bazar dikin. Ji ber wê jî de yani roja ew jî min got zehmet ki ev proses biçe serî ji ber gir lazim berî ki PKK û Türk li hev bikin divê ewlê dewleta Türk biba devletê ki tesîrê wan ser PKK hey li hev bikin. Ji ber wê jî de vay heta niha wek cenabê te jî niha got vay heya niha hatî jî hîn tu encam derneketî her çi qas destpêkê de wek cenabê te dizane ji xwe ne daxwazê PKK tiştekî warê cidî hebû û devleta Tirkî jî tiştekî ji wan cidî nedixwaz. Devleta Tirkî digot bes wê çeka dînin û Tirkî zêde hûn bikin jî tune ye. Lê way diyare her çi qas destpêkê wek formel hinek çek han da hatin darîn tu zanê hinek çek hatin şewtandin lê qenaetê min ew ye hanê ji rastiyê bêtir wek sembolîk bû. Sembolîk bû PKK heta niha jî her çi qas dibêjin PKK xwe feq kiriye. Lê cenabê te zanê KCK heye. KCK rêxistineke bi ser PKK heye. Ser PKK çawa heye? Yani PKK û PYD û PJAK û li Kurdistana Başûr Partiya Azadî berê avana hemû perçakî KCK ne. Yani KCK ser hema heye. KCK xwe feq nekiriye. Yani em dikarin bêjin hinekî yani devlet Türk û PKK hinekî bi fenad li bi hev darû tedbîr dikin. Yani ajalîk li PKK dê me xwe feq sekirî vay me çek şewtan wan me gav avêt lê aynî weqt jî devlet jî dibêjin lazim e KCK jî xwe feq bike, lazim e PYD jî xwe feq bike, lazim e PJAK jî xwe feq bike. Yê digî çawa ewana hemû perçakê KCK'nê KCK'î tu zanî KCK heye û bawer kin ev hêza PKK'yê ki destê wan de wek bû perçakî KCK êdî heger PKK xwe resmî feq kiribî jî. Ji bo wê de ez bawer bikim ji destpêkê jî de ez ne hêrî bûm ki ev proses biçe serî û ez niha jî ji xwe way hatiye cenabê te jî niha behs kir tu esayetê biçe serî jî rê nadin niha. Yani zêdetir yani her du alî xetabar in. Yani hem navxwe hem ji derve jî mebesta min ew welatên taybetî jî çi PKK gel wana ser vê babetî kar kirî çi jî Tirkiye bi taybetî jî ew welatên ku peywendiyê Tirkiye gel wana hey vê divê carê pêk verînin heta ku proseyê bigihîne encam hîn sad bînin. Absolut ez werde hesibîn ji ber yani binê re ez ê mîsalekî Türkçûk bidin ji bo alî me Kurda dike gelek mühim e yani ez dikarim wiha bêjim İran û Amerîka li Sûriye helwestê wan yek kir di pirsa Kurdê. û heman wextê İran û Amerîka biborîn İran û Amerîka û Tirkî di pirsa Kurdê helwestê wan li Başûrê Kurdistanê yek kir. Têgihîş ji bo çi ez dibêjim. Yani li Sûrî Amerîka û İran naxwazin nüfusa Tirkî xurt bibe li Sûriye misal. Ji bo wê jî Amerîka û İran çok az dijminatiya wan hebe jî lê pragmatîk helwestê wan yek kir. Di pirsa PYD'ê de pirsa KSD'ê de lê heman wextê de Amerîka û Tirkî naxwazin nüfusa İranê li Başûrê li Kurdistana Iraqê xurt bibe
هلوست دیوان نزدیکی هوا یعنی جبو چه بحث کرد یعنی هیزا پکه که جپکه که بهتر نه سروریا پکه که نه دسته پکه کرده یعنی فاضل وی بیجن جبو ویجی ده دولتا ترکی چی بکه چه بکه اف پروسس حتی که او بدولت ایک بگو تحصیل آن سر پکه که هنو و ناکوکی آن ترکی هنه حتی او ناکوکی آن چاره سر نبین او لهم نکن زحمت پکه که بترکی رو لهم بکه و جناب تنظانه باشه دکتر اگر بس کرتی دید نانتا سالا در باز بوده حتی نو که افعالی نف دولتی قد بنهینی نرینجستین سر پرسا پکه که پروسه آشتی یا جوا کود بجنه ترکیه بهترو او عراق او ایران او امریکا حتی سوریه اسرائیل قناعت تیمد رونشتنه قناعت تیمد امریکا و ترکیه گفتگو کریه روسیا و امریکا روسیا و ترکیه گفتگو کریه ایران و ترکیه وقت مگو دیار او ناکوکیوانی هنه لهر ناکن ترکیه قناعتك من وري برا يعني جدا سبيكي جا زور فكري قال لك تزاني قال لك اكثر حاسبين خدي قرابي تركيا سياستها عثماني دمشي دخل فرها بده قناعتك من وري تنيه قناعتك من هاي تركيا يعني نوها اف جوهرتين نام التوي تشد بني اف بجوهرتين الدنيا تشد بني كشركي امور بيجن شركي دنياي كيدي سبيكريه ودمشهيه بيك وقت نوك كلاسيك شرعي جهاني امين وياك امين نوها تركي مدرسيا تركي كش اوه تركي بيجي افتشتيك الدنيا جوهرتين تشد بني لاوروبا نوها روسيا وغير كتن في خلالها نوها امريكا وروسيا زاليكي ديزيكي هفدبن زاليكي لهرم جنابت زان لسوري دسبيكا اثر شو روسيا دركات فاشي روسيا دي صار لك نوها هرم منطقه روجافايا كردستان قانيشتو وحرميدني وقنوها جنابت زانك اف سروكي سوريا الشرع هالشقاتي بالزانه تيكليوان روسيا قال لك خرابو دو اعلان كرن العربيه دو اعلان كرن فديك دافيد مها بيشامه دش موسكو يعني از خاطر بيجن شيء تركي ارجو هرنيك المنطقه ده قال لك بالترسه تركي اوروبيا امريكا روسيا تاني تشكي خوازه دبيجي هون تداخل النار لكن هون حدودين هي نقو هرن ام تشكي ناخوازن تركي اساسه يا تركي مترسيا كش او جبو وجد دخوازه او تكليوي بفكا كيره او تكليوي نوها مثلا بيجي ام خوازه مثلا كردا ثلاثه بكل كردي سوري براي من كردي باشور براي من كردي ايران براي من تركي دخوازه برسا كرد او تجي تزانه برسا تركي هري مزن برسا كرد تركي دخوازه برسا كرد باوايا كي بكنترول اخي كدولتي دربي تركي ايك حسابي وسر تركي هنا نقارب دست باغن تركي از مثالك بدم برا مثالك فيلشفسكي عالمك روسي ايروزات ناس د برتوكا خود مصطفى كمال اتاتورك تشكي دلفيسي تسكي مصطفى كمال دلفيسي او دي بيجي مصطفى كمال هي د شر جهاني يك امين ده تشتي شر جهاني يك امين قوتي د شر جهاني بيشامل الدنيا ببيجي الحرم ما كي كرداب آلي خد بده او يفتر كردن يكيش از ديمشه ترك نوها حمان سياسته دمشينن ترك حمان سياسته دمشينن او سياستا که دخوازن كرداب اواكي الكنترول يخن كل جوار نبل آستن جوار نبل بروبلم كحدوده وان بيقو هرتن ايدري حمو تفرعات نزانن برا پاکک چک دینه برا پاکک ترکیه بیت ترور نظام کردی باشور برای من او دلک باشه خود بنرنج ده یعنی کرداج داخوازه یکی که بو چارەسەریya پرساکور تکلی چکدانانا پاکک نه تکرین گله شوی هفت کشیب صانعی ترش لی دیاره ما بعض جین چارەسەر کرنا پرساکور ده که حتی نو کجی قناق باشی پرایوران شد دکتر اکرم اونن شروع کار سیاسی استکهلم گلمده بون گلک سپاس بوده